apa IM headphone yang brand-brand yang mahal ni, siapa yang nak dengar, orang lagi prefer beli yang bawah 100 lah. Asal bunyi bass padu dan hey, what's up guys, you're watching Zafran Channel. So guys, dah lama saya tak buat video yang landscape macam ni, yang long form. Saya lebih fokus kepada short videos. So tujuan video ni lebih kepada saya nak bercerita lah kot apa yang dah berlaku for the past few years. Dan kalau nak cerita balik from start saya buat YouTube, saya start pada 2019, masa tu sebelum PKP lah. Dan actually nak cerita perjalanan saya lah sepanjang saya buat konten ni. Sebelum saya berubah, sebab asalnya saya kerja sebagai seorang jurutera, engineer, dan saya punya passion bukan kat sana. So masa tahun 2019 tu lah saya bertukar career daripada seorang engineer ke content creator lah. Tapi perjalanan saya ni lah nak kata senang dan taklah kata nak paling susah lah. Mungkin certain people rasa taklah susah sangat, aku lagi susah. Tapi ini more pada saya punya story lah, saya punya perjalanan saya, macam mana saya daripada awal tu menjadi engineer kelah sekarang ni saya masih lagi kekal sebagai seorang content creator lah. Pada tahun 2019 saya actually start buat content bukan daripada YouTube. Actually saya start daripada Facebook. Saya buat satu page, betul nama page ni Leaders. Kalau korang nak check lah, tapi saya sarankan jangan check sebab agak cringe. Kalau page tu saya ada buat video lah. Leaders ni lebih kepada motivational punya content lah. So macam ala-ala Dr. Rizan gitu. Tapi masa tu macam lebih kepada permulaan. Sebab saya sebelum saya stop jadi engineer pun saya ada buat satu small business, pun business construction. Tapi tak sampai setahun pun, dalam beberapa bulan tu dah stop, tak ada job semua bagai. And then in that time, awal tahun 2019 lah, saya mula menceburi dalam content creation lah. Tapi start pun saya lebih kepada kreatif lah, lebih pada fokus pada branding, videografi, fotografi lah. That time memang saya follow ada certain someone yang saya tak nak cerita. So daripada situ saya start buat video lah. Long story short, saya separated dengan that someone pada Ogos 2019. Saya create my channel, which is this one, Zafran Channel. Dan ever since dah sampai sekarang lah, alhamdulillah. Cuma perjalanan tu daripada 2019 tu sampailah ke tahun 2025 sekarang ni memang macam-macam berlaku. Okay, dan tambah pula masa tu memang saya dah kahwin, saya dah ada anak seorang. Sebelum saya start buat channel tu, saya buat Grab dahulu. Saya buat masa tu memang baru separated, memang I have no income that time. Memang jatuh drop kau-kau. Dah lah berhenti kerja, berhenti engineer, lepas tu business pula tak jadi. Memang that time memang zaman kejatuhan. And then saya buat Grab lah masa tu. Memang tak ada option. Buat Grab dahulu lah, kumpul-kumpul duit. At the same time saya pun create channel. Tapi masa tahun September, masa Oktober tu, saya punya channel tu taklah aktif sangat. Saya post dalam beberapa video saja. And saya betul-betul aktif pada akhir tahun 2019. That time mencuba menjual lah. Sebab saya tu memang kita dah drop jatuh bisnes, kita macam nak cuba naik semula lah. Dengan saya cuba mencuburi dalam menjual barang-barang gadget lah. So at that time memang saya beli macam satu bulk lah, tapi bulk taklah banyak mana pun, dalam beberapa unit. Dalam satu order tu dalam 20-30 unit lah, tak banyak sangat. Accessories saya, earphone. That time masa tu tengah trending pula kopi lah, AirPod kopi. That's why kalau tengok kat saya channel yang awal-awal dulu, saya banyak buat video unboxing AirPod kopi, smartwatch, Apple Watch kopi. Sebab kenapa saya pilih kopi punya, sebab accessories tu memang paling ramai orang cari. Saya ambil peluang kat situ lah. Dengan beli dan saya buat video lah. Dan video memang naik lah sebab orang memang nak tahu, nak tengok macam mana bentuk kopi lah. So that's why video masa tu saya lebih pada buat unboxing. Saya buat simple review saja, simple review. Dan kalau orang beli, saya jual lah. Itu cara saya nak naikkan saya punya channel lah. So slowly masa tahun 2020, masa PKP lah. Masa PKP tu memang saya punya channel naik sebab orang semua dah tak kerja, duduk kat rumah kan. So diorang tak, nothing to do, diorang tengoklah video. So that time memang TikTok tak ada lagi. TikTok memang masa tu zaman joget-joget. So masa tu memang YouTube lah the main source of video content yang diorang consume lah. So masa itulah saya punya channel naik lah tahun 2020. Masa saya start buat YouTube tu, saya masih ada kat my parent lagi. Dan bila dah monetize YouTube, baru saya move out lah. Saya sekarang lah, ini yang studio sekarang ni lah yang pada akhir tahun 2020 tu saya move out, masuk ke studio ni lah. So slowly. Tapi that time pun taklah betul-betul stable sangat. Sebab
income tu bagi saya macam still passive income lah, bukan jadi main income. So main income saya still saya kena buat Grab lah. At the same time saya kena buat content, saya kena buat Grab sekali. Memang sepanjang tahun 2019, 20, 21, 22, 4 tahun saya buat Grab sebagai income, main income lah. Okay. YouTube masih lagi jalan macam biasa. But still masa awal-awal tu saya memang still kena spend lah. Saya kena spend lah. Oh, normal lah, kita baru start channel, kita kena spend. Kita kena spend dahulu, beli. Sampailah brand-brand ni nampak lah kita punya channel ni, oh channel kita ni boleh review. So masa tu lah slowly, masa tahun 2020, 2021 tu barulah certain brand ni nampak dan diorang email lah untuk collab lah. So slowly saya punya channel naik masa tu. Azam dalam business still membara-bara at that time. So adalah beberapa projek yang saya buat yang tak berapa nak menjadi. Antaranya saya ada buat baju lah, ada buat baju t-shirt. T-shirt tu pun bagi saya mungkin silap saya, niche tak berapa besar sangat. Saya jual t-shirt ni sebab saya minat Gundam. Saya minat Gundam, tapi saya jual t-shirt je Gundam. So niche Gundam ni pun taklah besar mana. So that's why jualan pun tak berapa nak banyak sangat. Adalah few kawan-kawan beli, ada orang yang fan-fan Gundam dia beli, tapi tak menyeluruh. So macam projek tu macam one of project, memang tak apa nak jadilah. And then sebelum tu pun ada saya buat projek dengan saya punya adik-beradik saya jual smartwatch tu antara first attempt jugalah. Kita try buat video, beli produk tu smartwatch biasa je, tapi kita buat video promo semua, and then kita try boost ad, kita buat website boost ad. Masa tu adalah beberapa sale, tapi mungkin masa tu saya baru noob lagi dalam FB ads. So memang saya tak reti sangat lah nak boost ad. So macam ads tu dia macam tak berapa nak pinpoint the right audience lah. So that's why mungkin tu tak berapa nak menjadi sangat lah. Selain itu juga saya pun ada jual earphone sendiri. Saya pasang sendiri tau. Saya beli part semua, pasang sendiri, solder sendiri. Adalah itu pun ada juga lah. Dia bukanlah tak ada. Itu saya rasa banding dengan bisnes yang sebelum tu, saya punya yang one of project yang saya jual earphone antara yang paling okey lah. Mungkin slowly saya belajar sikit. And then yang untuk yang saya jual earphone ni, saya jual kat Shopee lah. Saya letak buat listing kat Shopee. And Alhamdulillah memang sale okey time tu. Tapi macam gadget ni dia orang tak repeat tau. So kalau korang jual macam makanan, jual skincare tu, orang akan repeat sebab dia pakai, dia habis, dia akan beli balik. Tapi elektronik ni, gadget ni dia challenging sikit sebab orang pakai, dia boleh pakai lama. Mungkin dah pakai lama setahun dua, dah rosak, baru dia orang cari balik. So the challenge lah, dia challenges untuk gadget section ni, memang orang beli dia akan guna lama. So dia jarang, dia lambat sikit lah dia nak repeat baru. Melainkan korang selalu produce new model lah. Macam korang tengok lah smartphone sekarang, earphone, 1 bulan mesti ada model baru. So memang pada brand-brand yang ada duit lebih tu, ada modal, tak kisahlah, diorang still boleh produce new model lah setiap bulan. Tapi untuk yang small business yang saya ni, memanglah saya akan ambil time lah, takes time lah. Dah jual tu, nak rolling semula tu pun ambil masa juga. Apa yang bezakan saya dengan brand lain lah dari segi inilah small business ataupun solopreneur lah, sebab semua saya buat seorang. Cari earphone tu memang saya buat seorang. Saya daripada saya cari parts, dari segi production saya, dari segi sale, dari segi content, semualah A to Z semua. Semua saya buat. So that time mungkin lah ada burnout sikit lah, tapi seronok. Bagi saya dia satu pengalaman. So next time kalau ada business yang kita nak jual, saya dah tahulah daripada A to Z macam mana kita nak start menjual dekat online lah. So long story short, lepas habis tu 22 lah, dalam akhir tahun 2022 bulan 10 macam tu, anak nombor 2 dah nak keluar that time. Anak nombor 2 dah nak keluar masa tu. Memang saya fikir, macam mana nak sustain ni. Grab masa tu pun memang makin lama makin slow down, memang makin turun lah. Memang stress kat lah tu. Tapi rezeki anak lah. Kita tawakal, rezeki anak. Saya pergi giliin, carilah kerja kan. Ikut pada saya punya kepakaran saya. Perkara saya memang lain tak lain, memang buat content lah. Saya check lah position content creator. Sekali ada saya reply lah. Melekat satu Momentum Commerce itu. Alhamdulillah, itu antara saya punya first e-commerce agency yang saya lama juga kerja daripada tahun Oktober 2022 sampailah bulan 2 tahun ni 2025 lah. So dalam 2 tahun setengah saya kerja. Alhamdulillah lah. Kat situ saya memang banyak belajar tentang TikTok. TikTok shop commerce. Memang berbeza lah. Si TikTok ni memang sangat-sangat berbeza dengan Shopee ataupun ada platform, sebab
TikTok ni memang dia fokus kepada entertainment and then baru dijual. Lain lah kalau Shopee kalau kau niat kau pergi Shopee, lain tak lain beli. Masuk Shopee beli. Shopee beli. TikTok tak. TikTok mesti korang nak tengok video, tengok konten. Tiba-tiba tengok ada video je low back. Secara tak sengaja korang terbeli. Sebab apa? Orang buat video tu best. Okay? Sebab tu TikTok ni dia panggil entertainment. Shortainment. Sebab dia lebih kepada entertainment and then baru menjual. So itu special TikTok lah. So selama 2 tahun setengah saya dekat agensi tu, dan antara brand yang saya handle masa tu saya yang saya jaga kempen Samsung Galaxy S23 series lah. Masa tu memang kempen yang paling gila. Sebab saya buat seorang, saya jaga live, saya kena buat video, memang gila sikit lah. Tapi alhamdulillah itu pengalaman saya biasa experience. Lepas tu pula saya jaga JBL saya buat konten juga live stream lah. Alhamdulillah memang seronok sebab dan satu lagi JBL tu memang makanan saya sendiri. JBL tu memang jual barangan audio, so memang saya seronok lah buat lah. Tak kisah nak bagi bawa video, saya boleh buat lah. Okay? So that time memang seronok juga lah nak buat. Dalam setahun lebih lah dapat handle that account. Lepas tu ada jaga yang brand yang sangat-sangat tak kena pada saya, iaitu brand perfume, iaitu Romano. Okay. Saya tak pernah review, tak pernah buat video pasal perfume, tapi alhamdulillah lah saya belajar lah tentang perfume sikit. Contoh buat untuk Romano lah. So terus lah buat video, buat live stream. Cuma pengalaman saya kurang daripada segi shop management lah. Sebab memang setiap brand tu dah ada dia punya account manager. Saya kat situ saya just buat content dengan buat live stream sajalah. And then sekarang ni saya boleh katakan saya jobless. Okay? Sebab saya ada pada agensi tu saya ada pergi ke new company, dan new company tu tak lama, mungkin tak kena pada jiwa saya, bukan rezeki kat sana. Tapi kan sebenarnya saya pergi ke sana pun sebab opportunity lah, lebih kepada opportunity dapat new role, and then macam naik pangkat jugalah. Tapi bukan rezeki kat sana lah. So sekarang ni saya tengah fokus kepada buat YouTube sekejap lah, tak tahulah, mana tahu rezeki lain kalau ada full time job saya pergilah. Jadi perjalanan saya ni boleh kata agak jauh juga, tapi kalau tengok pada growth untuk saya punya channel ni memang agak slow lah, saya perasan lah. Saya punya subscriber memang stuck at 12k sejak daripada 2023 tak saya, 2022, 2023 atau 2024 dia macam stuck sampailah tahun ni, setahun lebih juga lah saya start kat 12k. Dan saya pun perangai saya sendiri pun saya tak suka spend ads. Saya pun tak tahu kenapa, saya memang lagi prefer organic punya followers. So memang sehari tu follower mungkin dalam 5 orang, 6 orang 10 orang lah paling tinggi lah. Saya lebih prefer organic sebab organic punya followers ni dia lebih berkualiti lah. So people yang betul-betul follow ni memang orang yang betul-betul minat dan nak tengok saya punya konten lah. Bukan sebab terpaksa, bukan sebab ni apa semualah. So memang progress dari segi growth memang agak slow sikit lah. Nak kata saya rasa FOMO, mungkin ada FOMO sebab tengok ramai orang yang baru start buat konten dah naik sampai beratus K follower, beratus K punya subscriber. But rezeki masing-masing lah bagi saya. Cuma dan mungkin juga saya punya niche ni tak berapa besar sangat sebab tak ramai sangat orang minat audio. IEM headphone yang brand-brand yang mahal ni, siapa yang nak dengar? Orang lagi prefer beli yang bawah 100 lah. Asal bunyi bass padu dan okay. Tapi saya rasa saya buat video ni macam nak bercerita untuk diri saya kot. Tak tahulah kalau korang semua sudi tengok. Thank you so much for watching until the end of this video. Dan thank you juga pada mereka yang dah support daripada awal saya start buat channel ni sampai sekarang. Dan pada mereka yang belum subscribe sekarang. Subscribe ke YouTube ataupun nak follow ke saya punya ada social media pun dipersilakan, tak ada masalah. Sebab saya pun aktif juga lah dekat TikTok. YouTube ni pun sama, saya stay aktif, cuma saya akan post short video sajalah. So yes, thank you guys for watching this video. Dan terus support, terus tengok saya punya video. Kalau ada apa-apa pertanyaan, leave your comment below. So, bye-bye. Assalamualaikum.